I mean, I like this project idea. I think we can definitely work with this. It's okay, not bad. Yeah, it's not bad. And we can help them, like their budget is like internet cards, I assume, for Fastlink. Yeah. But like maybe we could connect them to a hall that has like ADSL and then they won't need to use so much budget on. أبي بينجيبونا project. This one is 5. Yep, so we're on to 6 now. والله ما شاء الله. نعم. خدي وهزروي كان أبيدية يعني مجرد أداة تنظيف وكيرته وشيخون باقش كي تيجيلك بوشه. بوريجي تجينا شت. لا. معقولة. مستفيدين 25 از هزار كم دي بترجي مستفيد بالنسبة. تمام يعني تو هزر خوب که هکر جنگه باقش کرد. مدیرو جای که دوباره آخر باقش کرد دی بتر مستفيد بود. اسوان. بس أبي تعديل كان. أكيد. فعلا ملوف إحساس كات أبا فولنتير. ما بوشه. يلا. أبي جرو كان. Yes. Question is, how are you going to implement the project? And the only thing that they answered was in Badre. So they didn't really answer the question for that one. صنيع مشين ده جو كيم كين ده جو مشروع يعني بالكي تو بلان بهتا دانون باشتر بهتا چه کرن چون که هزروی باشه يعني هزروی it's a good idea. It is a good idea. تني مشين بلانه که هکرم بوچینه قال كروان ريق دومه ام پلانه که بدونین بوی هزروی باشه تو 3 کسا فرقه زمان انگلیسی باشه و مبلغ جیبه تخاره چون کنه معقوله يعني ومستفيد نوبتو بهنا نويسي 27 هي ديرا ريكو يا نخوشه ايش بلي ريكو نخوشه يعني افتشتال ويري اوريدي روانجال ويري افتشتيت كلين أكو دو تشتيت ده هين يعني أف دورة دلكيري هتا چاندن هكا سر شارعي كي بدي زرارة بتر بيتن چكي بتشيكو سر دورة بدي كأنه سيارة بس يا كريدي تشوال جهة كي تشين دو ومشروع تشوال صونديش سدي أوفيدي بات يبالكي بالرزة كي هدي رزة خوب شوفي خودته بتر كار كرن والشارع زبون دبار خوي پرورده دا چد بيجي تناوي چد بيت جهنيت كار كرن كداشتو بخينه مثلا مش عنواني نازل مسألة. The main idea is awareness بس احكي دكتور عفو ايش يعني فو پرتوک و گوارا دید سروان زارو که بازاری دابشت کارت کن دابشت ابه هندک اتاچ من دید کن چه مسئله و و باشه يعني کچکو کن بوجين در بالانسيا باش بو ديار بو نبي دوسي هزريت هين دي غرفة شيء كده كادي جاربيني كادي تبيج الانترفيو ده ديار بيتن بله بجا ديوارد مدرسانه دان عمرانه يچه كدي صحكي نفسي دان عمرو جي بس چون كل تو بس شيء اكيب البجيري لوا بله اها تمام فني مشكله في بس ايديا يعني هزريتي فار يعني هر جهه كتشتكي قوتي هكرتو دوسي تشتيتين لينكت نابينو دا نينا ابا هكا ببينين بالكي هزرو ما بجهرد هكا هزرو خوب كاتايك اعطينا جهشتم شو مثلا بجد شو جهي تحديد كات ودي كي جهي داته منا ودي شو تنسيق الجل شباب بس توي تشاجي يعني شو تنسيق الجل بلديه كاتن دخل في محل قبل كان انا زارو که غیر جهبی ابا از حس کم ببینم بجا هیلانا گیانورین زیان بخش ها خودی اوا خوش مشروعه نه هوا زو خو ندید چند گیانورین یعنی چی گیانورین زیان بخشن نه صحیح زونی چوا نویره بارا بتر نزدیکی به تو سواره خو تمام دیبینی گلگ راز او تشتیت هین بجا اویدیو سایاب خودند کن جدبینی پیرایجای که گلک مازنه گلک جس پیدایی از برای که بعد بلکه بعد چین حولی دانس پیدی زیادت کمی صحیح وصل وکی هم اویدیل سر شارع تو نویدی پیوب چی بجه هکر اوا فعلا بو هندی بیت اوا یا نواران هیلت بو من خو گل مشروعه که باشه یا نواری مانه او یا نواری چیکت اوا محتاج عندك بسیاره اوا safe to just put a wild animal in the back of a truck exactly or like if they will have a veterinarian with them or like هر دی پارابت بلا جهه که تخصیص کن همچین گل بلدی بوا باغوین منه بشكل که متطوعی واگیا نوارا راکت لبلدی جهه که تخصیص کرد بوا منه did you understand yeah جهه که تخصیص کرد اوان گیا نوارا بدون تطویری با بو يحكينا تصايا خدا صحیحین اشتاكي باشه گلک بس خدا صحیحین اول كيرنو هيدا بو يحكيرن اما هج كنت تشتد هشيور بما تصاو گله باشه نبيجا تشتاكي ملاحظه كير بس نه تصانا
أوه نعم نهتا صابتني نهتا صاب ده ورق بس نهتا صنا نهتني it's just ويحكينا نهتا صا It's just 9. Yeah. Just 9? yeah yeah And the budget is still so high. yeah Okay, so it's a work in progress. We have many questions. لا أفنا إذا زيدا كان دي بيجني تمام ما في بتشيكا maybe Okay. أو خلاص بقول Well, yeah, but we have like a lot of yeses compared to nos. أفنا أو تشكو چندم بيجا أفا هشت أفا هشت أو نرى هيت ما تشيكنا يس يس بلس أو دونا رخاكي الجمع يس بلس جيك هي إيه أو يس بلس دونا رخي أو خلاص يعني أم هرسي السر قانعين Okay, so this is the air fresheners one. We already have one from the other group, and this one we'd have to change a lot. So I think we should Are we put this done one to already? no. Yeah, these ones are also yes, but these are أفا نكا أفا ود we should choose some of them. four. Yeah, don't you think? So we just 5 بنده أفا شاشن يعني شوري دي يعني كما خلاص كرن مرحلة كيف ما دهجة جرتن جبستو سيا أبون دها دكينا ليست وديشنا قناغ دوي دي تشوبي كيف نلقالونا كين دبصاني شكي هندك جبنا هندك تشت بيدفين يعني بيدفي برسب دونا هندك بسيور هندك بسيارة في مال سري ماذا قد يشوى اف بروجيت هاني هنا جيبا جيكر هندك شونا بجيتونا جالك البلندن هندك شونا جهفت بهتا سنود كرن داس نشان كرن هندك شونا جي بيدفي يعني قد يشوى اف ابي هاني ده هتا بجاينا خلاص مقانا انا بيقرا definitely. ویر آماده اینو دا ویجا دست ببکن 10 پروژن مجی گرتیم کش باشترین پروژه نتلا و پروگرام لاین بخش دا ام دم حالی که این ابروکا سحکینه که کش مرج ما پیدوی هنه طبعا مشكلة أكيد ودي بحاولي كان أو مرجل سروان بهنا جون جاندن ودي سحكيني كودي شو بروجي خو الدي في تشوف بكرتنا أم بيتكين كودي شين همي خف خالات دا هنا ديوت كرن آنده إن شاء الله باشترين بروجي دي هنا الوجرد شبانا حسكم أم هرسي حسكين تو بحثي بروجي خو بكي بشكل أكيد جشتي وبوشي تعرف بروجي هالبجرد وتدي شو مفاجئين يجوك خو طبعا پروژه و فکر از وقت با مستاد نافجواکی دار ما 13-14 ساله يعني از بینم طلبه المدرسه تقریبا باش یه درجه دینه یه چه امتحان وزاری یه درجه ناینه يعني هر نفسی بسیاره درجه ناینه من هزار کرد اف طلبه فکر و معلومات درستای سلاسل وزاری نینه يعني درستای دیناگه درستای بنای دا گفتن چه دم نینه یعنی نظام بو بجن من هزار كده كاس بروجه كدونم اسئله وزاريت همي بابا طبعا من امكانيات مين نوع ماده كاس همو بري في بروجه مش مجهبو بس امكانيات مادي بدوين چونكه سيدا قال برو طلبت كان اگر مخوا فكره هبو كو بروجه اسئله وزاريت همي بابا تا جدا لو بين شرح كرن بين عرض كرن چه ميديا كده چه تلفزيون پرورده بد چه سوشال ميديا بد كانالك يوتيوب بد طلبة دي فايدة جيبيدن في العرض جيبيد همي بينن چونكه من تجربة قال هاي شخصيا من تجربة قال طلبي صالك شو امتحاننا هند درجة هنا بشتيكو ما جرباندي وما بس أسئلة وزاري بقولي حاجة كلام داونا قالك جو جنب لو تشرح حد كاتش شين بيجيني تقول ناشد مقابل دي شرح كاتي إن شاء الله كتولي بقارب تشي دنجي بتني بكوربيني وتصير سكرين بيني صار شوشة بونمونال برنامج زوم برنامج سوشيالي قالكن ما شاء الله هين شرازات مش مهمة يعني هندي شين بتشتب كوريني كل ما بقولن حطام بريوري بدن تماما دست خوش إمام خيراتي تو دشي 2 دقيقة قدام ما بحث بروجي خوي كي هزرا بروجي تشكيلي هات يا دست بك هزرا بروجي بمشان دهات من اعلان ديد اسيا بطل بم من في تشتاق بكم مزرا خوي كر يعني في واسعده يا باسترش همي او بتجي
زارك عن فايدة جهينا وانا چونكي وضعك حساسة من هزرا خود كر من في از جهة كداس نشان كم بشتي ديفتونا كم من زاني بنجهزه وای هاي دورات تشتا داتا بچيكا وياش هميا بتر بيدفيد بن بچيك هستت خوب دار برن وبهريتوان يعني من فيها بنا بشتغل ببهريت بچيكا بشتي من موافقاش وانا ورقتي ومن بخو بخشكم كري ومسح كري يعني بجاكي تقريبا برد كبد مروش جوراكي ببخام لينت بنجهزه وأف كابون ونا أف هكرتو تشافي أف شو لداس بيكر تا بمستهنا ديالتايت باسبورت فيتش تيدا انجي بلا أظن زاروكن بس بهرچو بيت فيت إكها بيتن يعني تشتكي وصل صبايا أف زاروكن أظن بدنا فويجي بار بكرت من أفات تنسيق قال بنجهزه وهي وبخوخ بخشت هين هر ما مستند ونا كشان ده بس يا سر ما بيدفي أو بيدفي بجورا كبون بهندك بخاملين بونا كشانه بجماعة إن شاء الله كأخذ حس كده بوتشيكين أو بيدفي كارستانا بترج جبر يعني وان جورا هاي يا صادش همي تشتي بيدفي باقش كرني الصبح ديزاين وهمي تشتينا أو بيدفي بجورنا بترج عنده يعني وان ما مستوى همي دهاب روجين جانت بخير هاتي روجين أس حس كم تو بحث بروجي خو بكعيب وما مستوى وبوش تاف بروجي هالبجارت وتديت شو واخد اف بروجي دي بجهيني ودي شو مفاجئين الجواك يا خو تو بثر زونيش بروجي خو أس حس كم تو بحث بكي فكرة شواهد دست بكي مهزرا خو كر عندشين شو بوچی کاش بی وضع استرس فول بچه این نداره يعني بدي تشوش إن هاري كاريوات يعني بتر مثلا حش كتابخانه كان بتر يعني نبس تشتكي وصابت بس تعليمي بيتم بالعكس تعليمي ترفيهي بيتم ما بشتهي ما اتفاق فكرة قال ما مستوي مدير أودية كتابخانه عم شو مجال آخفت ما فكرة باش بودنه طبعا ويجالك هاري كاريوما نشامه مثلا بچا هاری کاریا مگر مثلا خود فکر میشم داده چواشن فکرت خود بره و دیگه چی که اگر جهنه بیتن میفنشتن چی بگن اکید به جهه بیتو باجو تکا باش بیتن وقتی دی که گروپ ما پیکات بوشن کسرکا هم همی پیک و هزارت ما همی آبون نه بس هزارت مبتنه بو دست پیکش بو بس اکید هزارت همی پیک و افروژه خواهی جانجه درگن كذاك باشه صحت خوش نسبت فولنتيرو يعني تو باش راستي فيدا ميتا ديور كيريدو تو دي بروجي خو يعني سر اخي و تمام دم دو تا چه بو بردوامیه بده چه شی پروژه بردوام بده ما دست نشان کردیم کاکینا کینیدن اكيد فولنتيرت من همي اون اوید نیاز يعني همي دبيجين حوالت منن و دبيجين نیازت منن بج از شونا بش راستم کدشین دمگی او دم ما دیار کری مثلا 7 روزن دو 7 روز بله وان 7 روز دا تمام گین چونکی هر وقتی ممكن هزرت ما بيج بايت او دیگری ما بيج بايت دانای دست خوش فرمو سپاس بتا بجيت ليلى بخيراتي تدي ما تجي بحث بروجي خو دو دقیقه كذا بروجي تهزرا وشكيري هاتيه چند کس دی مفادار مجبی پروژه هنه چند کس دی پروژه جبهه کن ابو جهوا بوهاتیا دست نشان کردن دی تیرا پروژه هوا کتن آن هوا هزر هندی کریه صباحی مثلا گورین سعر دلاری دا پیدا بود نرخ تشدیدا پیدا بود هوا هزر هند تشتکی وصانه کریه آن نه پروژه من از زارگینی وره هنری و زیرک میجی حس کرد از بی بهره خود خدمت کردن کمالگه دا دم دیار کردن ما اگر کنم بی بهره که بیتونه تا کاری ما بود چه حتی مرینیتن بهره نبیتن تمام بله میجی هنری بهره های از حس کردن بهره خود خدمت دا کاری ولی نکته من کاریت کردین با خطابخانه تا اینکه ها من برای هنری وینن سر دیواران بیساینه بو خطابی مفاجی برگردین البته اگه از بی پروژه دم کاری که سر دیوار خطابخانه دا اینجا باقشا کاری که هنری انجام بدم بگومون خطابخانه ها جمعه که زورن دا اینجا جمعه که زور خطابی های هنگی دی جمعه که زور تا که کسی کمالگه مفاجی بی پروژه برگردین پروژه که من دانای بو پروژه که صاحب بیت انجام دن حتی که دلار بیت گورین چه آریشی تو صابونه چه به منزل خو همی چه دایی کری
خوبی کاری انجام بدم و سرکفتیانه ایشالله و من واری کامازن جی به پروژه دی سرکفتیانه بتونم مفاهی که مازن بو کمالگاهی هبیتم مفاهی تل جواکی بشکل که گشتی دید چه بد جبلی جوانیه اگر از هوی اکو فیل کرنه با خطابخانه که سر دیواری بنخشینم بگمان خطابی هوی فیل کرنه پتر فیلی وانید بن با بگمان وینه پتر مشکی میتر مشکی دانه که باکی آموز نیه دست خوش نه خوش لیلا موفق بید چرا دی جو بدید خیراتی نه سیوان تو دیگه بحث 2 دقیقه داده ما بحث پروژه خوکی هزار پروژه تشکیل هاتیه این چند کس دی پروژه جبهه کن چند کس دی مفادار بنش في پروژه نه او بود جهات یه دست نشان کردن دی ترا پروژه وکتن آن نه پروژه ما جی پرسنا جنگه هیم راستی من بینم دفعه ما البعض اللي دوروا برين وين جنگه از بینم حتی را داریم باشم من برای ما هم جين قشتي بعض هنام هم جين آيني وهم جين سياحي نجيم ام باقيش بكن چندی جاره ما ابلغا باقيش كريام راستی هغه مدعم جو اجعله و استان ملبر ام دارم شینیم چونکی جنگه و جان داران جوانم بنا بید یک ولانتیر چنه کردین چند ولانتیر کردن ام نزی 15 حتی 20 خواشان میجم پرانیا واجی قطابیان زنگوینن یعنی درچوینا و هر روز همی قطابیان فعال بیجم چه جهت دست نشان کردی تا هر جهت دست نشان کردیم که ام نبیش پروژه خو برنامه ببینیم بنده بعد لیاک بنده بس بعد له ام چی بکن هر روز سان تاقش کردن ملویجی هیم مشاکرم جهت حدیث کن چواله بهوا ده کشایک چه بیتنه که هكا جيش ما بك يعني بنونا مصابش تفلون جه دور لينين ام حس كاين ويلي تشيني تقالك نوف إناندن بجا ما مستطر صوي أو بوجه تير هندنا كتن بيشتن أم جه أكيد كيما يعني بله چندرا داره امکان نیف بعد رفت داره بشینین نیف چه جوره دور تا دست نشون ما 25 جور داره نشان وکی کاجا به دارد بین دارین زيتونه هبن قلي فيدنا شو هم شالين ابودي وش علي جنجي جي بقلي فيدنا ابدار موسى قال بي دي شو بحث بروجي ديجيتال بله بروجي ما دي السر جنجهبو ام دي تشو يعني بيجي جنجا خو باريزين وكنه هو يعني ام التجربه كانوا داد بورين جيهان حمو كجوانا ام جي الكردستاني الوان منطقه يعني فيروس كوفيد 9 تشتكينو بو حموك خلكما هندك ريكت باراستني بشكل كي بسيط مثلا قال لك خلكما يعني نزانه بوي شكلي انه مثلا بخونت يعني جي بيجي نتيب قهت يعني مثلا متابعه تلفزيوني بكان يعني مثلا دائري صحيوان بيجي مثلا هندك ريكت كوفيد 9 مثلا تنسيق قال بيجي مستوصفة شارية كأوان شركة مثلا بشكل كي درست هينا أم دي كينا بوستر ودي بلاف كين السر خالك وهرهو صالويري جي من قد بو أم دي صفحة كفيسبوك جي كين بنافي حملاخو ودي إطلاق كين مثلا بوستر أو مثلا حتى بجمل بيري راسي من إضافة نكري بس من قدي هكا مشروعات أم ماشية أم يعني مرونات ذهبوا ام هندك باري تخصيص كاين بكرينا مثلا اواجي يعني كماما جنقولوا حتى الويري مثلا قال خلكي ما يبيد في يعني بان تشتايا محمد ام حاس كنتو بحث بروجي خوب كي بشكل كي قشتي وتدي تشم فوق هنا جيبوكي بوش تابا جي قلت ست زوخو قالك مشكلة جونا وروت هين في بصة أفصلت هالسر شورعات مرن قالك شون برسينا وقالك جورو ما يديك السورة بيلت كان أو صوت كجن وجو ما في عن أو بشكل كي بوجري دارك وقالك ديري بوجري كان وهنا جورا جناينا نوجو قالك محمد ما عندك بسيور هبون تراستي بروجيتك قالك جونا واسبو شكلك شخصية قالك بشتبوني وبو بروجيت كان اللي بشتي توفو جونا ورد بي يعني تمام بوجهك دي دي تشليهن يعني ما نبي توجهك خلاص كي برده جهك دي ست من هزرو هنديكر اگر جه طيبت هستن ام جونا ورا اللي خودم كان يعني وقت جه خودم كانوا جونا ورا انا او جونا ورا تندوبي اندوبي نويري ولي خودم كان وهزرك هاد ديال في بروجي كنتو تشا جهه كي طيبت من بيجي من بروجي كي وصاي فولنتيريا از حس كم هيجي هوري ما بكن ام يسرتا بي دي تو كوم بكي لاو جهه كي بو دوبين بكن
من هزار شوره و نیاز خو کرد اگر پروژه ام زخو انجام بدین اكيد بدك زوفو انجام بدي دبر دوام بد بجهدي ان شاء الله ام قال شوره زخو اتفاق كان و او ريكوريو ماب كان اگر جاي دو ممكن اگر اول تجهنا ام دو يعني او دو ممكن ام بنجهد قال يدير يعني هو تشي ببا وان جهت بونمونا اف قندين دورو بربت بشكل دير تنيزيكي شفونيه وتشتوبك يعني ايك اف هرت چونكو بشكل مرفلاني مرواتي جوار بقلد نوتش بتن تبا جهاكي وصا جبر صوب مرن ان تشتاك لي بهيت هم جا اواجي دو قبيله وانجا هاتي يعني تشتاك دست نكت يا بخون يخون نزيكي وانجا كري ابد دوبين كي نهيت بالضبط اوكي let's see another project خو کوالتی پروژه هاتین پیشکش کردن نب کوالتی که گلکا برزبون بس اگر وکی پروژه بس اگر مرو بر خودت که او کینه پیشکش کردین الچه آز دابون پروژه ندخراب بون گلک باش بون چونکی دبیتن ازمونه که گلکا درش نبیتن دبیتن یکم جار بیتن. They covered a lot of different topics and I felt like really responded to the needs of the community. درباره مرجاجی هلبات گلک مرج هبون کو بهنا چیکرن اوجی نسبة أو باري محدد نبوريتن أبو جهات يترخان كرن أبو جه دشيتن في بروجه هني كفر كاتن دشيتن هندك شلون هزرا هندي نكربو هزرا كيمتر كربو يا شلون بهندي أو بوجه خود استنشان كره هندي كيمتر بيتن درفت بتر بيتن بروجه بهذا ورقرتني هزراش هميو جرينتر أو كو مفاي بشكل كي مباشر بجهين تجواكي دفر وكاتش سكتر دابون. I think that they focused on these different sectors that seemed important to each individual person and their enthusiasm came across while we were interviewing them. ما هول دا هندي مروف بتربن وأف مروفت هنش خزان جدا بن دا بتر هزرا خو بخشيت نافجنجا دا بالاوه بيتن. And making sure that the ideas that we were selecting were representative of different areas and different communities and different topics, different ideas. حتى قدموا هيكش 23 بروجه 6 بروجه هاتي نجي جرتن. أبدنا سركفتي معنوي أو نينا كنا سركفتي بالعكس هندك خال ديف مرجن يت بروجرامي نهاد بنوجه إينا لا وما نجي جرتن. آنجي دبيتن دو بروجه هر دو كت باش بون بس بو همان سكتر بون و همان دفر جبر هنده ای کشوانا هات الادانه شکل که گشتی نسبت پروژه و چندین هزار دی بو گنج ما پیدوی واتشتا وان هزار پیدوی ایک ریکه که نشاب دادن وش بلیوی ایک تشته که بو بردست کتن حتی کبشتن او هزارت خو بکتا پروژه بو چی چونکو وکی چو از هر جور بجم اف گنجت نو که همی وک زاویه که هش که به تو آف بده آف دانه و بهزرایه هزار گله کل دو گنجان هی محاول بك بشتوانيوي بكره تو ببینه ده چه برهم بده جبر هندي روانگه وقتی هاتی افریقا بو دست نشان کرین و کجمه که پاریج و که بوجه کریه دستی واندا البته هزرکا گلکا گرینگه because they give young people the opportunity to think through not just what are the problems that they see in the community, but what role they can play in the solution. And I think that having organizations like Rwanga that are supporting them helps them to feel empowered and helps them to feel like they have somebody who is interested in their ideas and interested in their solutions to the problems that the community faces. وچته که باشه گنجاش اش جهه که بینت داری و بخیدت نافکاری دا صباحی همه چه نبیتن هزرا خوبخشیل دفیده پیدا بیتن او دفی هزر بالاوه کتن و دیگر که دیجی کشتت ناف پروژه تو سانه دا بشین هزرت خو بکنه پروپوزال بکنه پروژه و کاملگه همی جه مفادار بیتن. So to those whose projects we selected, I'm really excited to see what comes of your activities and I hope that you're able to really make a strong impact on the community and demonstrate all of your wonderful ideas being taken into effect in the community. إن شاء الله مفاجئ لنا جواك